mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Madikwana Budhika Belra News, whatever news weekly khothe reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi ba David re ba re tshika wadisira mafhungo othe o to thotsa mafhungo fano tshiṱirikini tsha Vhembe re ba re tshi korebelesa musina Makhado Collins Thabani khathihi na Thulamela kha ri thome ngo lavhelesa khothe khulwane Thohoyanḓou ine i khou dzula hanefhaḽa vhuponi ha Waterval yo govha dzula dzhele vhutshilo hoṱhe Sipho Goma khamusi kha vhoṱhe vhane khamusi vha nga muhumbula Sipho Goma ndi uḽa muṱhanga wo rwa mufuno wo nga themba muḓagasi u swikela tshilova. Ri tshi lavhelesa tshiwo itshi ndi tshiwo tsho iteaho fhaḽa vhuponi ha Forovodwe kha ḽa Mutale. Musi ri tshi nga lavhelesa zwo iteaho hu khou pfera upfhi muhumbulelwa o rwa mupondiwa wa miṅwaha ya 17 Zobia Miriri nga ḽa 2 Lara ḽa ṅwaha wa 2022 zwi tshi tevhela u sa anḓana lwa tshifhinga tshipfufhi ha avho vhavhili. Vho Zelda Miriri vho sumbedzisa u takalela tshigwevho tsho ṋetshedzaho phanḓa khothe na uri vho dovha hafhu vha sumbedza uri vha khou takalela zwe mulayo wa ita. Ndi Zelda Miriri mulovhararo ya khothe High Court Waterval nga dzi 10 dza December. Zwe zwa itea ndi zwa uri mufari wo swika he a gwevhiwa u dzula dzhele vhutshilo hawe hoṱhe, zwine zwa amba zwinzhi kha riṋe vha muṱa uri mulayo wo khwaṱhisa tshanḓa kha musi vha tshi mufha tshigwevho vha songo sedza miṅwaha yawe vha sedza zwe a zwi ita. Zwi amba zwinzhi kha riṋe vha muṱa ri pfha ro vhofholowa khori vho kona u shuma zwavhuḓi na riṋe. Ri khunyeledza ngo lavhelesa khothe khulwane Thohoyanḓou ine ya khou dzula hanefhaḽa vhuponi ha Waterval yo ṋetshedza tshigwevho tsha dzula dzhele vhutshilo hoṱhe vho Avhapfani Eric Mudalamo, mufu muimbi wa muzika wa gospel Funanani Patient Mbedzi wa miṅwaha ya 41 o tentshiwa lovha nga tshifhinga tsha mushumo wa kereke wa mafhelo a vhege a Paseka Mahoḽa fhaḽa Makonde Shaḓani. Mukala wawe vho Avhapfani Eric Mudalamo vha miṅwaha ya 55 beli yavho yo phumuliwa vhege mbili dzo fhiraho zwi tshi tevhela u tenda havho mulandu khothe. Fhedziha muhaṱuli vho phaṱuli musi vha tshi khou ṋetshedza tshigwevho khothe vho bvisela khagala zwi tevhelaho. This court is making the following order. The accused is sentenced to imprisonment for life. That is the sentence. Zwo ralo ri tshi kha ḓivha hanefho mukomana wa mufu o bvisela khagala zwi tevhelaho musi a tshi khou takalela tshigwevho tsho ṋetshedzwaho phanḓa khothe. Hai, riṋe vha muṱa ro takala nga maanḓa. Vho Mudalamo vho fhiwa tshigwevho tshavho tsha life, vho fhiwa zwo vha teaho u livhana na mulandu wo vha u ita. Hezwi zwi khou gudisa vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe uri a ri fhungudze u vhulaya, a ri tou lingedza u solva mafhungo. Mara nga uya nga riṋe vha muṱa ri khou pfha uri ro farea zwavhuḓi, mulayo wo ri ṱhogomelavho a ri tsha gungula, ri tsha lila zwino. Ndi hone u guma ha News Weekly Court Reports Belra News i khou vha tamela maḓuvha a vhuḓi a kushumusi khathihi na ṅwaha muswa kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho thari lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.